Vidite, u principu u politici svaka je promjena dobra, u principu, jer treba da donese nešto novo. Ako se to desi, vidjet ćemo na kraju mandata. To je jedna stvar. Druga stvar, ova sad, koliko sam pratio, ova nova koalicija imat će vrlo veliko množinstvo u parlamentu, u sobranju. Znači, to je jedan dobar osnov da se obrza evropski put. Tog množinstva do sad nije bilo. Znači, u tom smislu je situacija bolja i bit će lakše. Ako sad ta politika nastavi, to ne znam, to ćemo da vidimo. Ne? Ja znam i budućeg predsjednika vlade i predsjednice države, znamo se dobro, imali smo puno kontakta i razgovora, tako da ja u principu tu ne vidim nekih razloga da tako ne bi bilo, ali sudit ćemo prema njihovim potezima. I tu bi još jednu stvar u principu dodao. U politici, koliko malo znam politiku, relativno lako je da se pobjedi. To sad ne smije političari da me zameru tu konstataciju, ali dosta teže je da se onda vlada. Jer vladanje znači treba vrlo jasan program, detaljan program, širok program i puno ljudi koji rade na tom programu. To je uvijek teško u svakoj politici i mislim da i ovdje neće biti lako zbog ove velike promjene. Ali treba da se to očekuje. Ja mislim da i mediji i javnost treba da izražavaju ovo očekivanje, jer sam siguran da i europske institucije, pogotovo EU, očekuje neki taj napredak dalje. Posle NATO članstva sad treba ovo da se ubrza.